Menta perlongan wara HP ke kubur. Kakeput temanin kong jong ke Iran. Hadin gejing terbom jong ke Amerika. Tong nesnap. Sedang ke Iran man keput hadin gejing termaspai jong ke Amerika. Da ke missile straight ke bahe. Launch ke Iran nye ke missile wave ke bakat kendai. Haga jing ting pet kinong Israel ban wat jaga-jaga dah. Kani ke missile attack ningkong ha Israel. Palat ki arp sangkonta hadin gejing terbom jong ke Amerika haki jaka nuklear ke Iran. Sawa ki missile siren hanot para central Israel tang hadin bersiap penhap ki drone. Launch ke Iran nyega ballistic missile ke besar kai ha Israel haka step arpu artrik Jun. Ke attack ke pementa jong ke Iran kawan ki kenta hadin ke direct action jong ke US military. Haka mid arpwe si arpu artrik Jun sya terbom ki jaka nuklear jong ke Iran ha Fordo ha Isfahan pada Hanatans. Dang sipit ke teran kalada maham bahkan shim serious action lada ke Amerika ke hirtmaya kah. Ka attack jong ke Iran ha ka arpu artrik Jun kadi ke missile strike ke Badingkong ha Israel ha palat ke arpu saukenta palat arpu saukenta jong ki strike Amerika kam baka ni ka latest missile strike ke Badang Shudam kadi ke 19 wave jong ka operation True Promise 3 kadba ki siren kidang kaang hanot pada central Israel kinong Israel kila sya aptha ban pet sya ki jakaya da na bom dang shibit pentip ki spai Israel baki siat penhap ye drone ha Southern Arabah. Ki drone Iran kisimpor bun kenta ban poise Israel. Tegala bandai lapan heri ki drone shwa ki strike ke Amerika. Khubli shibun stol telo London and work.